ام سمعت ولی ساکن باوستری ساکن قروش يمشي فروشة أميو دفروشة تشان صبي كرر عيني فيات عند كرر مثلا دهو أم سوي هركر 15 أم فوج 15 أم سوي هرم كرم 20 يعني شكال بيرونوجينا إلا وصب هو بيه شكال يدرونه كي كيلو طماطسي هم الدنيا زانه بيا صاد 20 مليون فه کیلو چاگرده که بیا 350 میلیون پره کیلو شکم عین است حدی جایی که زامته یعنی هر حدی جایی که کسی زامته یعنی هر دنیا قدانی موضوع داگیش بی اتیکه دادش قدایی داگیش تا موضوع داگیش بید یوم ملاتی چی بشه ملات رابطه پیشه özellikle ملات دوغی نام آشه نه چی او همون نمه نجی خال دار که başka çare dinleme. 15 سال ilk حوالی من işe başlamış ki من 300 milyon da hamal havasi اشیاء من تجوید که ندارم. نه 300 milyon نه 13 میلیون اجدم من hamal havasi tujina گر بوم نه باز. 300 milyon که 13 میلیون. 3 سال دیگهش 3 سال. والله حمد غاز حضور چی به. نه önemli olan huzure. بلا حضور چی به بلا مسیبه. ساده حضور چی به بلا مسیبه. ام مسیبنا خرازینه. برای تاکی حضور. حضور نزیر رحمه خدا دو اخلانه. حضور چی نبه. هاو دبدینه هاو دبدینه ما حضور چی نبه. به درمی. نه حضور چی به. اکونومی دوز به. هندو حضور چی نبه اکونومی دوز نبه. کنسلیک ده. کی خرا چی جمع نمیشه. چه معنا خواهد مثلا. سه چه معنا خواهد. هرچی بخیه خود بو هر کسی باشه. جلله بو هم توی دنیای باشه یعنی. نه میکی کرد نه همون نه کرده تن. بو دنیای بارش خواهش باشه یعنی. بارش تمیزه. انسانای کشتنی. انسانها چه سیچیا. یعنی خونتشه نباشه یعنی. ایوارجی مغدود دادمت هندایتین دادمت چوبی ودن چوبه والله آجام پیچیدم مال خود دنی بینی بخو به هر رمضان گناه خدا عوض متیت اوا 5 سال از عیشت کرد کی ما اول دست بکره خواهش بو بازار زبزه اوجوز بو بدوا بو نه زعف یسک بو ام نشیم کرن ام چنه حال کیلو ببینم بینم اصلا میلیون امی کوی کرن امی چند دن حلقه امی چی کار کن ام لیتر مازوت دید کرن 6 میلیون عرض عربی یک جواته بیش که 20 میلیون پایز ماستینید موتوری دا 150 میلیون پایز ماستینید او سقنچیلیه یعنی زور دروم میدنه در قریزه ما هو گفت مثلا دولت زمان که داده معمول داده امکلی املاجی بخونی خواست زمان خواست زیادت کت داده اولیتی از کاری جد بیده 28 او جوی گرایش زمان خواست آویده سه ایدالاجی بره خوانا دادی مثلا کن نه سبب چه هو بابو چه انسان هو لیتیت مثلا زمین داتا معمول داتا اماکلی بوشنه ما که هم به معظمه هو لینید قدا هو لینید هم چه زمان ندادن هذا به تربیه آرم کرم میلیارد که شفقه چه میبوی میلیارد 250 یا شیعه که کرم 50 میلیون چه بوی 6 میلیون پاره یعنی ساعت باشی دیشی وارث شبیه راحتیش خودی کفته دنیای مثلا هر کسی دید چی تا گنده خواه اکنا خواه کرد هر شیء کرد تا خیره خوده مثلا حیوان جلقه دی زیده بید حیوان چنینه مثلا کنر چی تا گندان وی چندی پیشان بید خواهد را که راحتی هم هر تا گنده خواه حتی چیاجی بخواه اکنه کتن ایرو کل نمیده در کبی نشین در کبی خودم هم سر دستگاه چایت فروشن تشتی جلکات فروشن طباقات فروشن شکری تشمشتی وان فروشن ام تشمشتی داد فروشن ایرانی تیتن ایراقی تیتن ساتن گلرا اوادی گلرا دوغوی مثلا یا وانی ورد سر ایرانی و عراقیه همه تشت پالیه نه تکرین از بود بیجم قاپیجی ساتن سنر قاپیا اول مکنه ام چند بوقا 2 کیلو چای تینین یکی دولت ماستینید یکی تلتا دست مدا نه هلن یعنی همه با شبکانه با اوانه نه هلن جیانا کردا چه بتن یعنی نه هلن مثلا کرد سرباز جیانه بکن اوی بکن گلا زور کتیه
از بود بیشم ام چتین یعنی پازار جمیریه ساتن ملت پاره چنینه ملت پریشانه ملت برسی هلاینه ملت پریشان هلاینه چون اینکام دستی ملت دانه هلاینه خودی هم اوه خالمادی درما کرده جیانا کرده اوه یا هر چند ملال ناف سری مدن میجه اما ایدی اما اینه خدا تعالی ایدی چطورش دست مدانه مایه به 5 کیلو جده مت کرین نه 9 کیلو اید کرن به 5 کیلو کرین نه 9 کیلو اید کرن پای 9 کیلو ایشونینه و به ما کیلو شکلمو ما 3 کیلو مدان 100 میلیون نه هم 700 گرم مدان 100 میلیون یعنی این قدر زور بیه خودی هم داخوزید وین مثلا اوید سری ما بچگی دوست کن بو ملتش پریشان بیا برسی بیا خودی ملت های نان نوبت هم نام مالت خواه برسی ماینه پریشان ماینه دیستم مثلا ام نفیسا مکی ما ام ادارت کن هنده کنه خودی تین نو پازار گرنتین چه نشین بخواه کیلوهای فیقی بکرن کیلو تماتیسی باجانی وی هاتی 100 میلیون بیبر هاتی 100 میلیون بوریه یعنی کس نشیتن شده بش نجه کی شول کن حتی ایوار که 500 دنی 600 دنی اوجی تهران نمیکردن millet perişan. Vallahi satamıyoruz bak. Herkes zarar ediyor şu anda. Herkes bak görüyorsun bütün sebzeciler, meyveciler, giyimciler dahil. Kapkaçlı satanlar hepsi şu anda zarar ediyor. Milletler para olmadığı için. Ama para olsa ticaret döner. Mesela bizim bu Van'da özellikle ilkbahar ve sonbaharları güzeldir. Ama kışın yazın var ya berbattır. Milletler para yoktur. 500 milyona bir şey gelmiyor. Ben de normal bir işçiyim. Normal bir seyyar satıcıyım. Yani millet haklıdır. Kimsede para yok. Ha görüyorsun bak analar bak zorla bir lahana almış. Lahanayı aldım artık domatesi almaz. Bize bir şey yapamıyor vallahi. Ha gelip boş gidiyorlar. Akşama kadar burada boştayız ha. Yani iş yok. İş imkanı olsaydı hani burada zenginler oldu hepsi kaçtılar. Batıya doğru kaçtılar. Olsaydı burada konversiyonlar olsaydı fabrikalar olsaydı şimdi gençlerimiz boşta değildi. Zavali mecburi koşuyor. İş yoktur. Çare yoktur. Mecburi geliyorlar. Ha görüyorsun hali bak. Herkesin tezgahı dolu bak full. Sabah arkadaşlar full doldurmuş aynen aynı bak. Buyurun. Fulldur. Kimse ticaret yapamıyor artık. Bitti. Vallahi her Türkiye'de o kadar bir şey ki hatta ki hala da aynıyız. İlk başladığımızda daha güzeldi. Daha çok iyiydi. Daha akımlar olurdu. Daha millet geliyordu. Böyle bolluk vardı. Herkes geliyor. Şimdi para kimsede yoktur. Hiç kimsede para yok. Adam askeri ücret alıyor. Askeri ücretinin 10 milyarı kiraya, 5 milyarı doğalgaza, 5 milyarı elektrik suya veriyor. Telefonlar maşallah çıkmış. Ufak çocuğun elinde artık telefon var. Onların faturalarını artık mecbur gelip çöplükte her şey götürüp evine yediriyor. Başka da çare yoktur vallahi.